A u znak sećanja na pogubljene nedužne civile Bojnika i Dragovca, ustanova Dom kulture Bojnik organizovala je 6. po redu književni konkurs na temu Krvavi februar. 3. mesto na ovom konkursu pripalo je Vesni Stojković iz Leskovca za sonetni venac Pustorečke rane. 2. mesto, po oceni stručnog žirija, osvojio je Jovan Bundalo iz Beograda za pesmu Javljam se iz raja, a za najbolju pesmu na konkursu proglašena je pesma Ajde Srbi, koju je napisala Nevena Tatić-Karajović iz Kruševca, učiteljica i terapeut za decu sa autizmom, a koja se zbog ljubavi prema Srbiji i nedavno vratila iz dalekog Sidneja. Gospođa Nevena je danas ovde sa nama i stihovima svoje pobedničke pesme poklonit će se senima stradalih žrtava. Ajde Srbi, ne spi, čuje se korak. Idvam, čuje se muk. Pristignah, nož hvatam, az ubivam, otvorenih usta osta dete, uz poslednje uspavanke huk. Tuk prekrečavam nevinite, ruke mi krvave ko đavolja glad. Ubig i vsičkite, dok majka ropće i poslednjim dahom uvija čedo stradalo tad. Ajde Serbi, na pokolj vodim, vaše će selo postati muk. Dragovac gori, a dete odi, korak mu njiva, a telo struk. Ajde Serbi, igrajte kolo, ja ću da pucam muzika tka, postaćete samo olovo, dok kuršum peva u ritmu zla. Srbi, dođite, evo nas tu smo, za vas čuvamo grančice sreće. Poklonite se, a mi bdimo, hor pravednika Hristu se kreće.